how are you? I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye. Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo ni irya NES, ikigo gishinzwe ibizamini by'abanyeshuri ndetse n'uburezi bw'abanyeshuri. Itangazo rero ni irya NES nk'uko NES yagaragaje yuko abanyeshuri bakoze ibizamini mu mwaka w'ibihumbi 2025 amanota yabo agiye gusohoka. Ni inkuru nziza ku banyeshuri mwakoze ikizamini cya leta, ni n'inkuru mbi ku banyeshuri mwakoze ikizamini cya leta, ubwo abanyeshuri ndetse bo mu cyiciro cya mbere bazahabwa buruse bakajya kwiga mu bigo bya leta. Ni mu gihe n'abandi banyeshuri nabo ndibuze kubabwira ibyo mugenewe. Bivuze yuko nanone kwimura abanyeshuri, reka tubanze tugaruke muri primaire kugira ngo tuze kuza muri segonderi tubinonosora cyangwa tubishyira ku murongo. Bivuze yuko rero muri segonderi cyangwa muri primaire, reka duhere muri primaire, mu hambere primaire, mu kabiri primaire, mu gatatu primaire, mu kane primaire, mu gatanu primaire. Bivuze ko rero abo bose abanyeshuri ngiye kubabwira uburyo kibazimurwa abanyeshuri, uburyo kibazajya babimura, ese bazafatira ku manota angahe. Ni mu gihe umunyeshuri watsinze yagize 88% ariko watsinze neza 100% nago yabonetse, cyangwa nyine turacyari mu primaire. Bivuze yuko rero amanota bazimuriraho ni 50% kugira ngo mwese muyamenye, ariko na 40% na 30% tugenekereje. Bivuze yuko rero nitugendera mu ibyo ngibyo cyangwa kwiryo genekereza, bivuze yuko abanyeshuri bazasibira mu ishuri bazasigara ari 10 cyangwa ari 20. 10 cyangwa 20 icyiciro cya mbere ni 10, icyiciro cya kabiri ni 20. Ubwo nageze mu cyiciro cy'abaswa. Icyiciro cya mbere n'icya kabiri byose bazimurwa bitewe nuko amanota yabo ari meza cyane. Rero reka nshonguze uburyo umwete mbabwire amanota rero bazafatiraho. Ni 50% na 40% niyo bazimuriraho abana bo mu kigero cyo hasi cyangwa abana bo mu mashuri yo hasi, nka mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane. Noneho umunyeshuri wakoze nawe ikizamini cya leta mu wa gatandatu segonde, mu wa gatandatu primaire, akaba yenda kujya gukora segonde cyangwa akaba yenda kujya gukora cyangwa kujya kwiga muri segonderi. Bivuze ko rero nawe iri tangazo rirakureba. Bivuze ko rero namwe bazimura bakurikije amanota nababwiye 50% kugira ngo ujye kwiga muri segonderi. Bivuze ngo rero umunyeshuri yavuye muri primaire akajya muri segonderi aba yakuze. Ngira ngo murabizi abana biga mu primaire iyo bageze mu masegonderi bahita bakora, kuko hari ibintu byinshi bihinduka, nko gutunga umusatsi, kwiyogoshesha ka ordinaire abakemerewe, ndetse uyu munyeshuri aba yakuze muri rusange, atangira kwiga ibintu bitandukanye, amasection akomeye, indimi zitandukanye, igiswahili, English, France, ibi byose biba birimo. Bivuze ko rero tugiye kugaruka ku banyeshuri bo mu mwaka wa segonderi, mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu. Ubwo ngiye kubagaruka kugira ngo mbabwire ibibateganyirije cyangwa kugira ngo mbabwire ibyo muba mwateganyirijwe. Bivuze ko rero abantu mwese mwakoze ikizamini cya leta mu wa gatatu segonderi. Bivuze ko rero abangaba bahabwa akantu kitwa rizati kagaragaza yuko urangije amashuri 3 yisumbuye. Bivuze ngo rero nka kwa kundi umuntu avuga ngo ngiye ngo mfite amashuri yanjye 3 yisumbuye, ugeze mu wa gatatu rero kari akarizati kakwemerera kuba urangije amashuri 3 yisumbuye neza, karabikwemerera. Bivuze ko rero impamvu ndi kubasobanurira bino ni ukugira ngo amanota azasohoke muzi icyiciro muzisangamo, kugira ngo nubona amanota uzahita umenya icyiciro uzajyamo urabarizwa he. Niyo mpamvu nkoze ano makuru. Rero turongera tuze kugaruka ku banyeshuri nabo bo muri segonderi. Ubwo uzatsinda azahabwa icyo bita azahabwa buruse ajye kwiga muri University of Rwanda. Bivuze ko turongera tugaruke ku banyeshuri bakoze ibizamini
bazahabwa impamyabumenyi nk'amadiporome, ndavuga muri kaminuza. Mwese namwe ngiye kubabwira itangazo ryanyu cyangwa itangazo mwagenewe, ariko kugira ngo ndibabwire nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi amakuru yizewe. Kidasamura ni igitangazamakuru gitandukanye cyangwa gikora inkuru zizewe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze yuko Kidasamura TV ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka I'm fine. If you would like to see me in other videos of Kidasamura Rwanda TV, I may like to present myself before I say other things. Hi guys, my name is Kyubahiro Elite. I'm from the country Rwanda, and I like my country so much that it is even in Africa. So guys, I would like to ask you that I want you guys to like, subscribe in Kidasamura's Rwanda TV show, and make sure to hit that like button and notification bell. I hope you do it, because if you do it, you'll have a good retrieve. And I hope you guys who are watching here, if you are new to this channel, just hit the like, subscribe, notification post, and then you're okay. You are always enjoying our videos. You're in our videos. You may either search us in TikTok or YouTube or even other things. You may find us in any kind of apps. And you guys, make sure you like and subscribe so we can get over too much subscribe that they cannot read it. So you guys, if you haven't subscribed or like or even hit the post notification, I hope you do it today. 7th August, August. I hope you do it, and I love you all. Ciao ciao.